for unia bemani osofo Prophet Benson nyame ni makasa se me fa program yi emle Ghana fo nyina maame ampaye bedwa sa program we ya to this from Ghana to heaven adani yewura heaven ye kwa hingwa nanim ne ye koba ye wawu basole ye wonya HIV be yila fibroid be twane stroke be yila program no menyu ho firi mu da nyame ni makasa se obeya wanwaduma ene nsankyerane wo program nase baso ewa Kasoa kurom wotrata party station kakra bo se police station bi wo ho ene filling station bi na ye opposite atwa se goodness filling station ewana revival na baso Prophet Benson revival from Ghana to heaven beye gigi adano bo hu nkomhye nyame beye nyame na ne manso beye ne ma. This is the first time a program yi baso Kasoa enyu hu mfiri mu da wo ba nya gidie se wo help bi a wo de ba no ba be firi ho na somdue ene nyame nsa ayekase wo so time no eye anwumle 5 o'clock na dance ye de untumi